Anta Bogićević je rođen u selu Klupcima blizu Loznice oko 1758. godine. Pred početak prvog srpskog ustanka bio je jedan od bitnijih ljudi u Jadru. Jadar se ustanak uključio tek 1807. godine, kada je Mehmed Paša Vidajić pogazio sporazum o neutralnosti Jadra i Rađevine. To jest, u tom dokumentu je pisalo da će Srbi u tom kraju imati potpuno samoupravu, ali da se ne smeju uključivati u ustanak. Kada se Podrinje pridružilo ustanku, Antonije Bogićević je bio postavljen za podrinjskog vojvodu. Od tada je neprestano vodio ratove sa bosanskim Turcima. Učestvovao je u borbama na Krupnju, Ražnju, na Rađevu polju i nekoliko puta je branio Loznicu. Njegova sposobnost vođe najbolje se iskazala kada je 1808., 1809. i 1810. godine odbranio Loznicu od turske vojske. 1810. godine Ali Paša Vidajić je poveo na Loznicu ogromnu tursku vojsku koja je brojala između 30 i 50 hiljada ljudi. Iza zidina Loznice nalazio se Anta sa malo više od 1000 ustanika. Turci su nekoliko puta išli na juriš, fanatično ginuli, ali nisu mogli da osvoje grad. 13 dana opsade u pomoć je došao Karađorđe sa 10.000 ustanika. Nekoliko dana trajala je žestoka bitka u kojoj su mnoge vojvode bile ranjavane. Na kraju Srbi su uspeli da pobede znatno jačeg neprijatelja i da odbrane zapadnu granicu. Anta se početkom 1813. godine razboleo i umro. Sahranjen je u Lozničkom Šancu, mesto iz kojeg je toliko puta branio taj grad. Turci su 1813. zauzeli Loznicu, a zatim su iskopali njegovo telo, odsekli mu glavu i odneli u Zvornik, a telo su bacili u Baru, blizu Šanca. Nedugo posle toga, Srbi su izvadili telo iz Bare i ponovo sahranili na starom mestu. Njegov stari sin je nakon njegove smrti postao podrinjski vojvoda. Mlađeg sina mu je ubio Toma Vučić Perišić 1844. godine. Antina ćerka se udala za Jevrema Obrenovića. Sa njim je rodila kasnije kralja Srbije Milana. Antonije Anta Bogićević je 6 godina branio zapadnu granicu Srbije i uporno dolevao mnogo većoj turskoj sili. I zbog toga nikada ne treba da bude zaboravljen. Slava mu! Islamno